Ons weet wat hulle sê van stille waters, maar selfs die onstuimige Namibiese kuslyn hou vir ons baie geheime en baie verrassings in. Hallo en welkom by Kletskompas, ek is Irene Marie van der Walt en vandag op Kletskompas maak ons 'n syde draai met Aitsa by die Namibia Maritieme Museum waar ons gesels met die kurator Aino Ngeshea. Maar vereers gesels ek en Anne-Marie de Tooy, die nuus in Môre se Republiek. I am brave. I know I'm bruised, but I'm who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Anne-Marie de Tooy saam met my in die Kletskompas ateljee. Anne-Marie, jy was vanoggend by 'n media geleentheid saam met NHP, glo ek. Ja, en dit was baie lekker. Ek het 'n yoga mat gekry. So nou gaan ek begin yoga doen, dankie NHP. Dit was presies die motivering wat ek nodig gehad het om al die oefening te doen wat ek al die laaste 3 jaar skiep. Ja, ons sê maar jy begin jou nuwejaarsvoorneme nou. Ja, maar Solank jy net voor Desember begin. Exactly. Maak nie saakie. Is nog Ons steeds gaan New maak Year, New Januarie, Me. Februarie, ons het hulle nie gesien nie. See no evil, hear no evil. Jy weet. New year, new me. New March, new me. So gepraat van New March, New Me, die minister van Stedelike en Landelike Ontwikkeling, ekskuus, ek kan praat, die minister van Stedelike en Landelike Ontwikkeling, James Sankwasa, sê ook, dit moet New March, New Me wees, Ja. vir ons landelike owerhede, Ja, hy het plaaslike owerhede. 'n waarskuwing uitgereik. Ons ken hom vir sy waarskuwings. Ek dink persoonlik dat ek is so 'n bietjie bang vir hom. Ek wil nie hy moet my waarsku noodwendig nie. Maar net dit gaan oor die ontwikkeling van nuwe erwe en wat hy gesê het om dit net kortliks op te som is dat ontwikkelaars en mense wat grond en erwe verkoop, moet dit nie aan professionele en kommersiële ontwikkelaars verkoop nie. Dit is veronderstel om daar te wees vir die bevordering van die normale Namibiese burger. En ek dink met die gesprekke wat ons nou al die laaste paar weke het rondom hier en hoe onbekostigbaar dit is om in ons stedelike gebiede te bly, is dit so 'n belangrike punt wat hy maak, dat moenie nog krag gee aan die mense wat dit klaar onleefbaar maak vir ons om in Windhoek te bly nie. Help jou medemens en verkoop daai grond aan burgers wat dit self kan ontwikkel vir hulle eie gebruik. Ja, ek moet vir jou sê, jy's bang vir James Sankwasa, die dinge wat jy moet doen om nie die minister van Stedelike en Landelike Ontwikkeling kwaad te maak vir jou nie. Volgens hierdie berig is soos wat Anne-Marie sê, gee grond aan private mense wat grond nodig het. En dan ook eenvoudig doen jou werk. Ja, doen jou werk. Sit die mense eerste, jy weet, dis ek dink nie 'n moeilike ding nie, wanneer dit die hele doel van jou werk is. Dis nou soos om vir jou te sê, Anne-Marie, gaan skryf my storie. En ek is net soos nee. Nee. Ek is 'n danser. Ja, ek is 'n finansiële bestuurder. Ja. Ek kan nie eers my eie finansies bestuur nie, maar ek is 'n Maar ek sal jou finansies bestuur. Ja. Verstaan jy? Ja, maar hy het daar ook gesê onder meer hou jou finansies in orde, hoe om nie vir James Sankwasa vir jou kwaad te maak nie, hou jou finansies in orde. Hy het gewaarsku dat hulle plaaslike owerhede gaan audit teen die einde van die maand. As hulle boeke nie reg is nie, dan gaan hulle nie befondsing ontvang van die ministerie nie. Dit is nogals drasties, dink ek. En veral in so kort kennisgewing, maar ek dink ook boeke is een van daai goed wat jy maar deurlopend moet reghou. Ek kom so 'n bietjie uit 'n accounting agtergrond uit en dit is regtig iets wat jy doen dit daagliks, weekliks, maandeliks, jaarliks. Dis nie net die minister het nou gesê dit moet klaar wees, kom ek doen gou die laaste 10 jaar sin en kry dit op datum nie. Daai goed is veronderstel om reeds op datum en reeds reg te wees. En juis vir die rede dat as jy byvoorbeeld forensies geaudit word, 'n forensiese ouditeur gee nie vir jou kennis nie, hy stap in en hy kom audit jou boeke en as daar probleme is, dan is dit so. En so, ek hoor wat jy sê dat dit drasties is, maar ek dink ook iets waaroor hy baie gepraat het is vertroue en dat die manier hoe dinge op die oomblik gedoen word
wantroue skep onder die mense. Ja. En ek dink een van die belangrikste goed van daai is die feit dat die finansies nie op hierdie stadium reg bestuur word nie. En daarom ek dink nie dit is so drasties soos wat dit dalk vir ons klink nie. En ek dink ook besighede wat eties is en as jy jou goed eties gehardloop het van die begin af, dan behoort dit ook nie vir jou 'n probleem te wees nie. Ja, maar ek moet ook sê dit is elke jaar met die sluiting van die finansiële jaar 'n geweldige probleem want verskeie plaaslike owerhede is jare agter, soos in 2, 3, 4, 5 van hulle tot op 10, 12 jaar agter. So om nou in hierdie tyd te spring en dit reg te kry, wie ly daaronder op die eind van die dag? As die Ministerie van Stedelike en Landelike Ontwikkeling nou nie geld toeken aan 'n sekere plaaslike owerheid nie, kom ons sê argumentsonthaalwe Otawie. Otawie se boeke is 12 jaar agter. Otawie kan in 3 weke hoegenaamd nie hulle boeke in orde kry nie. En dan kry Otawie nie geld nie in wie ly? Ja, die mense. Die mense van Otawie. So, dit is drasties. Ek dink dit is absoluut nodig. Soms moet ons drastiese stappe neem, maar terselfdertyd is dit so moeilik want dit is nie net die mense in daai munisipale kantoor wat gaan sukkel nie. Dit is almal. Ja. Dis krag en water en paaie en al wat die ding is wat net nie in stand gehou word nie, wat net nie na gekyk word nie. En dis soos wat jy sê met die boeke, jou krag en jou water en jou paaie en jou rioolwerke en al daai, dit moet dag tot dag in stand gehou word. Jy kan hom nie sommer net gou vir 3 weke los nie. Ja. En dis wat gebeur wanneer daar nie geld toegeken word aan plaaslike owerhede nie. So daar's baie op die spel. Is dit nodig? Absoluut. Ons hoor elke einde van die finansiële jaar is nou Maart se tyd. Raak nou weer tyd dat ons begin skryf oor wie is hoeveel jaar agter. En ons hoor dit elke jaar en dis tyd dat dit nou tot 'n eind kom. Ja. Maar hoe doen jy dit sonder om Die mense te laat mense lei. in gedrang te plaas? Ja, ag, dit is soort van, I think, as jy daarna kyk en daar's hierdie een, ek kan nou nie presies onthou nie, jy sal dalk eintlik beter kan onthou as ek, maar wat sê, as jy, dit gaan oor 'n trein, as ek dit nie mis het nie, en draai jy die trein regs, gaan almal op die trein dood, draai jy die trein links, tref jy die een persoon op die treinspoor, en wat doen jy nou eintlik, want 'n mens se lewe is 'n mens se lewe. En dit voel vir my, dis amper daai situasie, want dit voel vir my, in the long run, as ons aanhou toelaat dat plaaslike owerhede bestuur word, soos wat hulle op die oomblik doen, gaan dit langtermyn skade inhou, maar jy wil ook nie hê die mense wat nou daar is, moet nou ly nie. Ja, soos wat die Engelsman sê, sometimes you have to be cruel to be kind. Ja. So kom ons hoop, dit gaan alles goed uitwerk en there's gonna be kindness all around teen die einde van Maart. En dan 'n stukkie goeie nes wat nie mense in gedrang plaas nie. Sy. Jy weet ek is 'n baie groot foodie. En 'n Namibiese chef Elizabeth Isai wat nou die World Chefs Global Challenge. Ek onthou toe ons al gaan kyk het by die NAM Chefs kompetisie, was dit sy Ja, gewees? dit was 'n ander Elizabeth. Ook Daar was Elizabeth Chikongeni wat ook Okay, vir die okay. Kompas was. Duidelik is daar iets in die water vir die Elizabeths. Ek neem my maar kwaadlik dat sy my nie Elizabeth genoem het nie, dis hoekom ek nie kan kos maak nie. Ja, nee, dalk as ek Elizabeth genoem was, sou my eienaardige konkoksies gewerk het. Ja. Ek probeer altyd 'n eienaardige konkoksie, maar hy werk nie baie lekker nie en dan shame die mense wat lief is vir my is regtig baie lief vir my. Hulle sê Ons eet hulle net. geniet dit. Ek kan sien hulle doen nie. Hulle sê hulle geniet dit. Maar ja, ek is seker ons sal iewers 'n proeseltjie kan kry van Elizabeth Isai se kos. Elizabeth is nou al verskeie kere by die World Chefs Global Challenge gewees. Eintlik 'n bekende naam as 'n chef in Namibië en baie goed gedoen ook by die NAM Chefs kompetisie. Nou nie die een waarby ek en Anne-Marie was nie, ongelukkig. Maar Elizabeth, as jy weer wil inskryf, ek beloof ek en Anne-Marie sal kom. Maar Anne-Marie, baie dankie dat jy by ons was. Ons gaan maak nou 'n draai by die weer vir môre. Wat ons ons
Dit is uiters warm in die hoofstad vandag, maar is daar dalk ander dele van die land wat hierdie selfde hitte gaan ontvang? Kom ons gaan kyk. Op Katimamulilo môre reënerig met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 26. Ook bewolk op Omaruru met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 27 en reënerig in die hoofstad môre met 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 24. Op Swakopmund gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 18 grade Celsius. Reënerig op Ariamsvlei met 'n minimum van 20 grade Celsius en 'n maksimum van 31 en gedeeltelik bewolk op Rehoboth met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 31. Wetenskaplikes het ononderbroke vas getoets sonder om minder te eet en geen metabooliese voordeel gevind nie. Tydsbeperkte eetgewoontes word wyd bevorder as 'n eenvoudige manier om metabooliese gesondheid te verbeter, maar nuwe navorsing skiet 'n meer ingewikkelde prentjie. Die navorsing toon dat tydsbeperkte eetgewoontes nie lei tot meetbare verbeterings in metabooliese of kardiovaskulêre gesondheid wanneer kalorieinname onveranderd bly nie. Die tydsberekening van maaltye het egter die liggaam se interne horlosies wel beïnvloed. Tydsbeperkte eetgewoontes is 'n vorm van ononderbroke vas wat daaglikse voedselinname beperk tot 'n venster van nie meer as 10 uur nie, gevolg deur 'n vasperiode van ten minste 14 uur. Die benadering het gewild geword as 'n eenvoudige strategie om gewigsbestuur en metabooliese gesondheid te ondersteun. By mense het vroeë studies voordele gerapporteer soos verbeterde insuliensensitiwiteit, gesonder bloedsuiker en cholesterolvlakke en 'n beskeie vermindering in liggaamsgewig en ook liggaamsvet. Gevolglik word dit beskou as 'n belowende instrument om insulienweerstandigheid en diabetes te voorkom. Tans dui resultate daarop dat die gesondheidsvoordele wat in vorige studies waargeneem is oor ononderbroke vas waarskynlik te wyte was aan onbedoelde kalorievermindering eerder as die verkorte eetperiode self. Auf wat ontstaan. Otis Daniels het onlangs 'n draai gaan maak by die Namibia Maritieme Museum op Loederitz. Kom ons gaan kyk. Makes Namibia Maritime Museum a special or a unique museum is the fact that it is Namibia's very first maritime museum, the only maritime museum in Namibia which is dedicated towards exploring the ocean. That is the Maritime Museum. Another fact is that the Maritime Museum is housed in a historic building, the Loederitz Old Power Station, which was commissioned in 1911 as a power station in Loederitz. So that's another fact. And when you come inside this building, you would see that we maintain the architectural integrity of the building. So it still gives you the industrial feel of the building. So the
Namibia Maritime Museum is also unique in a sense that we are a museum about the ocean. And when you come here, you will see that we are in close proximity to the ocean. Even as I'm talking to you, I'm only a few meters away from the ocean. So that makes Namibia Maritime Museum a unique museum. When it comes to the collection that we have here, we have one of the largest collection of ship models that are made to scale. And our collection is one of the largest in Africa of ship models. We're also talking of postal stamps that are of maritime identity. We are talking of commemorative coins from different parts of the world that were meant to celebrate or commemorate key achievements in the world maritime history, key figures, explorers, navigators. And when you also look at the displays that we have here, they are quite informative, they are educational and interactive, therefore inviting the visitor. It's quite enticing. So the Maritime Museum occupies 2,500 square meters of this historic building, the old power station, at 5 levels. And to keep up with the maritime jargon, we call these decks. So we have deck 0 to deck 5. So deck 0 covers the aspects of Namibia maritime history, linking it to the world maritime history. We also have aquariums that are actually connected to the sea, and you will find marine species that are actually from the ocean here in Ludarat. And when you go to deck 1 houses our library, our museum inside the museum, because it's a well-resourced library, and exhibitions on the offshore exploration of oil and gas and diamond mining in Namibia. And on deck 2, we are primarily focusing on Namibia's fishing industry, and also the role played by the Namibian Navy. And on deck 3, we are looking at the port facilities of Namibia, the port of Ludarat and the port of Walvis Bay. And then on deck 4, we then have the command center, where you have the captain's cockpit. That it gives you a feel of being on a vessel. This project took a long period of time to complete. So we took a two-pronged approach. While this building was into transformation that started in 2010, we also started with the process of collecting. So most of the collection comes from the company's efforts to collect all this from different parts, from both the community here in Ludarat, and some also comes from different parts of the world. And we are grateful that we have also, as of recent years, have received also donations from members of the community and other entities in Namibia, and we are grateful. Well, as a curator, everything that we have here, we have curated in a way that it is, meaningful to you as a visitor and also informative. Our intention is that when you visit, you would leave with something new that you have learned. So everything that you come across, you are likely to get that out of it. So from all the ship models that we have here from different time periods, the antique maps that we have here, the navigational instruments, and all the exhibitions that we have here. And I must say that we have also incorporated at a larger scale the technology. We are innovating. So you will see that in some areas of the museum, you have
cutting edge technology. You'll be able to take virtual tours of some of the operations, especially when it comes to the blue economy, so that you gain in-depth understanding. So I would say that all areas of Namibia Maritime Museum are quite impactful. So a museum on its own, like I said, we are continuously carrying out research to make sure that our collection and displays are up to date and meaningful. So it's never an ending process. We continuously update. So what you see today, tomorrow, you may find some changes and all that. So we are continuously working to make our exhibition a lively one. So, but we have plans to carry out public discussions at the museum, lectures. We are working with experts in different areas as far as the ocean is concerned to instill the understanding of the ocean, in-depth understanding of the ocean. So we invite members of the public to keep a look on our social media and website on these exciting activities that are coming to Namibia Maritime Museum. The Namibia Maritime Museum is not just a repository of historical objects. We are an institution of lifelong learning. So the exhibitions and displays that we have in this museum are aimed at instilling the understanding of the value of the ocean and also the understanding of the threats that we are posing to the ocean, and also for us to understand the contribution of the blue economy to economic growth in Namibia. So the tours that we give here, especially the guided tours, are aimed at educating our visitors, and all the displays that you go to, the captions are aimed to educate our visitors on the significance of the ocean, so that when one leaves here, they reach an in-depth understanding as to what value does the ocean represent in terms of the environmental significance and the economical significance. The exhibitions that we have at Namibia Maritime Museum involve an exhibition on the growing of kelp, the giant kelp in our ocean. That is by Kelp Blue. And it looks really at the environmental impact of the kelp in the ocean and also the socioeconomic impact of the project. We also have exhibitions on diamond mining in Namibia, looked at as being the birthplace of Namibia's diamond industry. So we have an exhibition on onshore diamond mining and offshore diamond mining. This exhibition by Debmarine Namibia is one of the new additions at in the museum, and it also involves cutting edge technologies such as these virtual realities and interactive screens that you have in this exhibition. We also have an exhibition on the offshore exploration of oil and gas in Namibia. We have an exhibition by the Ministry of Fisheries, and it focuses on the mainly scientific activities that inform decision making in the ministry, aimed towards sustainable utilization of marine resources. And we also have an exhibition by the Benguela Currents Commission, and it's aimed at exploring how Namibia, jointly with Angola and South Africa, care for the Benguela Currents large marine ecosystem, the shared large marine ecosystem between the three countries.
Daarmee die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, ons is môre weer op Netwerk Televisie DStv 285 en GoTV 25 om 8:00 die aand. Maar tot môre, is dit mooi bly.